Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ia le tua ele nei tai au ele malifua mai su tātou o tunu o I whanunga lelei ele ngata I lea o le te inga no tātou o tua o whapeona tātou o lia mai eile nei yaso ia le tua, amen. Whaatalo whaatou Kevin o Ruiva le nei o te whaatalo whaatou I le pa ia mali mamalu su tātou o tunu o tina o te māma tutua o le loa su tātou o tunu o te tono maota malau anisi o ainga ia o lunga o waa whaata sei fo'i ma whalewhai ngā ruenga inisi o lo whapeona mafuta mai tutono whalewhai ngā ruenga I tātou sauninga I lea asu sā ma lea asu sā o nisi fo'i whato a mai mua mai ino ua mahea le tātou sauninga pa malei fuai foi I risi ta whale lalolangi ia a whai e te toi fo'i mai mua le proklame pe whato a e mawina fo'i le proklame I stemi muni ane whaatalo whaatu ia te oe malo lava le soifua malo le folau amen whaafitai I le atua I le o langa o lo tātou o lai nei whaafitai le atua le nei fo'i hawa noa o tātou ngā lulu e whaatasi ai e ala I le upo le atua e whaapeona tātou whaalongolongo ai amen maua le hawa noa tātou te langona I le upo le atua I le ngata I le tātou whaalongolongo ma langona I le whaalongo I le tino ai mise fo'i ia o tātou wanganga ia whaapeona ia I se swinga amen ia le atua le nei tahe au o te whaafetai atu fo'i I le pa anga le Kevin Life Ministry o whaapeona lango mai le vai aso ma le vai aso o mawhai ei fo'i o na fisosoani le tuina ato le nei polo kalame ia mo oe ia ai mai se fo'i le tātou sauninga le nei tahe au o le mea pito isido na tāua ma wha tāua ina le polo kalame nei ma au nanga o lou I loa leo le upu le atua ma lona fina ngalo mo oi amen la tātou talo e amata ina fo'i le tātou upu le nei tahe au ia wa fo'i le mafuta mai o si tātou watunu amen tātou talo le tōna mātou ta mā o oio le atua o le poto na e whetalai o ise isi o le ise poto I nā o le atu ia I atu oi ai ua ni mā salo ia whaatua ta mā o te vala au atu I la ua fio le nei tae au le upu o le poto le upu o le malama ta mā le upu iei le mana o le upu le a la ua fio le nei tae au se e au maia ta mā le whaalinga ai maise ia le ngalue mai o lo wanganga ina ia whaia se suinga I o mātou wola ma soifua whaamanuia ta mā I lo nuu whaamanuia I lau whanau I lātou wa maua le avanoa mātou te mafutai le nei tae au I lunga o nei foi platform ta mā le Facebook ma le YouTube iai le whaamanuianga la ua fio ono I o Yesu ke riso talo atu ia te oita mā se e te tala o mātou mata whaale nganga unveil the scripture Lord whai loa le mea lilo sa nātia mo I lātou o e alolofa ia te oi se e whai loa le nei tae au whaamanuia la ua fio le mātou whaalongo ono le suafa o Yesu ke riso o le mawala au atu wai nei amene ma amene hallelujah ia le tua ia lu tātou prokalame e me te le tango ai e share I for tātou prokalame lunga o lau timeline amen a vea fo I oio se whaamanuianga o le tanga luenga e whai whaatasi amen e le ngato le launga ino le upo le atua ia e soani fo I oe e whaasoa le upo le atua lista ngata o a ue whaasoa atu a o e share lunga o lau timeline now we are working together amen ia a whai fo I oe o na e fo I nisi o lo ia la tu tatununga no whaalongo ia mo nisi e nisi ua whaasai o la tu e la tu tatununga ia ona mata mai tātou prokalame ia manisi foi prokalame ia prokalame lea ai ua whaasai ona mai moi prokalame nei ia ona o te lei loa le mafuaanga ia ai a whai o ena te mai mua mai ai te le mawhai ona Asia ina ono nisi o tūlanga ia le alawa le tūlanga o talanoa tua ile nganga o le tua ia te oe ia e whaatino ina amen ole nei tae au o nei vai aso tata no fo I masio matou ainga na toe whaamanatu ai e le atua my wife she spent some time with the Lord this week na toe whailoa ai e le atua nisi o vainga e ao o na toe
ona toi fo ile ma ua fo ainga ya ma se fa manatu mo ma ua ai o te lo fo o le fa manatu fo ile tino keriso. Amen. O te lo fo o se fa manatu le tino keriso. Ia e ala I mata upu nei o le a tātou tue tala no ai. Ona o I o le ia ilo tātou manu malo. I nisi nei o vaenga. Ai, ale a tātou o ai. Amen. Tātou o le upu o le atua le nei tae au. Fafanga lo tātou o la fale. Nganga mo I tātou o lo mafuta mai lunga le YouTube channel. Fatalo fahatu o lo fa peona live stream fatasi le tātou YouTube channel. Ma le tātou Facebook. Lona winga e mawhai ona e mai moi lunga o TV, pole a lava se tūlanga e mawhai ona e mai moi na ele tātou plokalami. Ole, i le tusi lea a luka o lona mata upo e wha, le na tofo ina I ele ti Apollo Yesu. Amen. Ina ua saule ti Apollo e tofo Yesu, na ia whaia I se wha o so songa. I to tonu le mata upu lea e matua I sui atoa e alo tātou fiolo. Ona no taola I folava ta ita, no te tari tonu, I le atua o I o le atua o le pule lau langi le nei. O lo o iai le pule ngā le atua lau langi le nei. Sa nei vai aso o te ana na o wha atataina I lava ia malo te tele tolu o le malo o le atua, the kingdom of God or the kingdom of heaven. The kingdom of darkness, po ole malo le po yuli, excuse me, male malo tangata, po le malo le whanau tangata, o malo ni, e ao no tātou mala mai. Ona, e yailo na sootanga, ile whainga ile atua o le lalolangi, na ia tu uina ai le pule ia atamu ma Eva o la ua e pule I le malo tangata, the kingdom of man. A o le taimile na, o la ua already e le meta o le kingdom of darkness, wa umanao na tongi e se o le ti Apollo mai le lalo langi, mai le langi. Sa tongi o ia I au tafa I fo o le lua. La ta ua tu tonu la fiong pa ia le atua. Ona sauleo le ti Apollo, ia o tātou I loa le teimina whaososo ina I atamu ma Eva. Ma se ia o ina pa u atamu ma Eva o I loa. O lea na fesu ia I le pulenga. Pe o I loa le na whaato I lalo I le ti Apollo ia atamu ma Eva. O le pule na ave I le atua la te pule I le lalo langi. La te le o toi pule ai. Ai ua pule ai le ti Apollo whamai o ia na I le pule o le oti. E le ngata la e iai le malo le ti Apollo, a o lea foi wai lalo, o lea foi wai iai ma le malo tangata I lalo le ti Apollo. O le mafua anga le nana tu ua e Yesu lona mamalu, tu ua ai lona no fuali o ia o lea tua, ai sau e fai le tongi ola mo le tangata, ina ia fai se le lenga o le tangata ma lea tua le tama, o ina le na mafua ai, ona fio mai Yesu ma maliu mo I tātou lele I mamau atu le tātou whamanatuina. O ila, o le tofo ina leo le ti Apollo o Yesu, e wha mai le whainga o le tofotofonga lea. Ona whai mai leo le ti Apollo ia te ia. O te avatua ia te oele nei pule umma. Le pule. Wha mai o te avatua le pule, o lai ai le pule le ti Apollo. Fo mai le tala, o te avatua le nei pule oma, ma lo lātou ma malu, a wā ua tuuina mai I a te au. O aina tuuina I le ti Apollo, fo mai na tuuina atu I le ti Apollo. Lo no winga, o le pule lea I le tangata na ave ai. I te tonu le kenese, tātou tele o va ai atua I o whaapea mai, na ave le atua le pule le ti Apollo, no, o aina ave ai, fo mai na ia tuuina le pule I le tangata. E pule ai le tangata. O lena tuuina I le tangata I le ti Apollo, ina ua usita I le tangata I le ti Apollo, ai le usita I le atua. O le tangata e te usita I ai, po le tangata e te whaalongo ai, o oi o le polonga I lea, po oi se au na I le nā tangata.
a e whaalongo se tangata I lunga atu o oe, o lono winga, o oe ole au na tangata na o ila, o lena fili ai le tangata I le tuare kenese, na fili ai le tangata e whaalongo le ti apolo, ai le whaalongo I le atua. O iloa, na māloa I le ti apolo I le tangata, ma polonga me tangata o ila le whai mai, tala ti ti apolo le whaasosonga ti apolo ia Yesu whai mai. O te avatua ia te ole nei pule uma, te le pule le sa ti apolo, ele ngata I mālo le pouri uri. Ai whaatasi fo ima le mālo tangata. Le pule la lea. Amen. Le pule lea, o le ti apolo la, o lai tala noa le tu spa ia. Whailoa ele, apostolo Paulo, a whai o oes tangata te fie ia o onga le apostolo Paulo. O le o onga lea Paulo. Whai mai Paulo, ua whaataua soina manatu o ilato o e le tali tonu le atua o le nei lalolangi. O le ala I titi, whai mai, ua whaataua soina le atua o le nei lalolangi. O ai le atua o le nei lalolangi. O lai tala no le ti apolo. Ina ne I pupula atu ia te ilato le mala malama o le tala le lei I le mamalu o keriso. Ua tusa o ia male atua. Amen. O le whaatau aso la le atua o le langi po le ti apolo, mata o tangata, ina ia ne te walato I loa ke riso o ia na tusa male atua. He is God. Amen. O la lai whaapongisa ina I lava mata, o le to a tele o tangata. Amen. Hallelujah. I te tonu o le Efeso. Lona mata upu lua foi upu lua. Tatu fai tau man fai upu mua mani lua foi mai. O outou foi lava o naoti ia mio leanga maanga sala. Tatu uma fo mai naoti ia mio leanga maanga sala. No outou sava valia ia na mua. E tusa male tu ale nei lalolangi. E tusa male tu ale nei lalolangi. E tusa male tai ole au fai pule I le vani monimo. Fue mai ola ile tai o le au fai pule I le vani monimo. Fue mai la ia, o le anganga lea, o lo o matuanga lue nei, I ua whaalongo ngata. O lai ai le anganga I le vani monimo, o I o le tai o le tala noa le ti apolo, o ia le foi mai, na sao tātou sava vali ai tātou te le italia ina Yesu, ai le I o foi le tala le I Samoa, safa apiona sava vali tangata Samoa, I le taita inga a le anganga lea. Foi mai o le anganga lea, o le faipule lea o le vani monimo, o le anganga lea o lo o matuanga lue nei, I ua whaalongo ngata. O lai ai le anganga o laenga lue I tu o tangata whaalonga ta. So o se tangata lava lai ula vale. So o se tangata lava ua le mawhai o na tau fia. Wa inisi o afo o ila tō ua le mawhai o na tau fia tu ina naunga o le tino. Tangata le usi tai le atua matu la fono le atua. So o se tangata o lai lalo o le pulenga po le ngā ruenga lea le ti apolo. Po lai lalo le anganga lea. Ele oi lalo le nganga o le atua. Hallelujah. Le tau whau atu le wha vai o le tātou mata upu one e au le tātou toi foia I se au maile le fe au lea ono o I wa uma o na saunia I le atua lo tātou wa vanoa ma lo tātou la asanga ma le vaenga I te tauno tātou wolai. Peitai, tātou te le o maua le manuia le na whai e le atua. Wa uma la I le whenga inga tuai, o lea sa iei le malo o le ti apolo, na I lalo le malo o tangata. Sau no Yesu e introduce le malo o le atua, wafu I le eise malo o le atua I tutono lalang, na o le lua malo na iei, o le malo o le pouliuli, ma le malo o tangata. Ai o le teimila na ina o le angasala laulangi, na o le malo o le pouliuli lau o iei wa, o lau o la polonga tangata I lalo le ti apolo, ma le pulenga le ti apolo, fa ingoa e paulo le ti apolo, o le atua o le neila laulangi, e ofo ia Yesu o I o le whaola. Amen. Ele I whai atu Yesu ina o tofotofo ina le ti apolo, ele I whai atu Yesu le ti apolo, e se lau tala. No.
ana se o lona winga e le o se fa'aososonga ae sao lana sao le ti apolo o malo umala ila lo lana pule la mena le fa to Yesu se ri la kala le ti apolo right o lailo Yesu o lai sao a o ia le wasau e au mai le malo le atua i le lalo langi le nei lea laia lai ona ave le tusi vala aulia pe ave le vala aulia o le tala le lei o ai lava i latou o e talia Yesu ma fa'atuatua i a te ia ua taua i latou o whānaua le atua so o se mālo lava e iai lona tupu amen so o se mālo e iai lona tupu le mālo tonga le malo pele tania o lo ia ile tupu ta maitai ia fa pena fo i tatou le malo sa mo le tatou head of state o pena fo i New Zealand o la ye tangata ya la ilungo tumtumu o la ile pule so se malo e ia ilo na tupu ina ua sau Yesu ma ua maniu lunga sa tauro lena tātou whaitau from the scripture ua umo na tūsia from the scripture o whamati apolo o ia lai sa le pule o le langi male le pule lea i malo uma la via le pule lea le vani monimo te le o whai atu o lunga langi le mera le atua no o le vani monimo sa pule le ti apolo malana malo whaatasi fo ila matangata i tono le tūsia a mata yo lena sauni Yesu o le afa apeo na alu le langi. Ai fa mai le fetalainga Yesu i fo upes fulma le malu. Ona maliwa ne ai lea o Yesu ua fetala yatu ya te ilato le au so to fulma le lua fo mai ua fa ape atu. Ua tuuina mai i a te au le pule umalava i le langi ma le lalo langi. Amen. Ina ua uma ona whaato i laloina e Yesu le ti apolo lena whai mai i le amatanga lena saufa oso Yesu ina ia avatu tau lawana ona e ifo mai o ngā waku morole o mālone ia te oi mālo tangata avatu le mālo tangata ia te oi e tau le maliu li Yesu le tofonga lena ave le ti apolo e peise settlement fo i lele sa whai le ti apolo ina ia sedo ai le case ina ia awane i fai e Yesu le mea lana anu Yesu e fai. Tau te iloa, o Yesu e o lou whaola tanga e le i amai a fua e Yesu. He paid the full price. Na ia totongi atoa i nā le tau fo mai o na whaalava ua tātou mālolo ai. Amen. Fo mai ua whaamatiwa ina ia whaatamau a inga ina i tātou. O le atua la, ma o Yesu ke riso, na ia totongi atoa ina umale tau ai na te le i au mai a fua. I le i au mai a fua e Yesu le whaoletanga mo oi mau. He paid the price. Thank God for Jesus. Amen. Fo mai la ia. Mena fetalinga Yesu i fo mai ona maliwa ne ai leo Yesu le o man malo Yesu mai le tunga mau ma le oti fo mai la ia ua fetala ia tu ia te la tou ua whaape atu ua tuu ina mai ia te au le pule umalava i le langi mane lalo langi a o iaie Yesu i se oli fo mai na ia sauma mai ki o se oli amen na ia sauma mai ki hallelujah. O le teimi lava te talia ina ai Yesu e vea mali i mawhaaola. A whai o lai te le malo le pouliuli. The moment you accept Jesus as Lord and Savior, o le teimi fo le nai te tala ina mai ailo wanganga i le malo le atua. Asea, ona fo o tātou uma na whanau i tātou i lalo le toa sao le atua. We all, na tātou whanau for short, na tātou whanau uma mai a, o lai tātou te oti wha le anganga. Tātou te le ola o lala i tātou le malo le pouliuli. O le taimi lawe te talia Yesu, o le taimi lori nai te tala ina mai hi o esea, o le ki o lai le li i whaola. E le to yeni ni ia fo ngisi negotiation fo ilele si au mai aska mo Kevin. No, esea, o lawa ia Yesu ki uma, wa ia manu malo wa iai.
mea le nai alai ona e tatalo mo lou ainga. Ai se a, o le tātou matai o Iesu le au na iai tātou, o lo o iai le pule o le langi, ma le lalo langi. O ia na te whaia le whai unga o e mau. O ia na te whaia meretala atu sipa ia o wha masinonga uma wa tuuina atu e le atua i le atali. O wha masinonga uma lava la, wha masino o Iesu, there is a judgment seat of Christ. There is a white throne judgment. Le wha masinonga ale no fua sina rai tala no e le wha alinga, ka kuke le fia kua inga, tātou e fia tutu i le wha masinonga a i lātou o Iake Riso. Le wha meretala tu spa i le se wha asala o i lātou o Iake Riso. There's no judgment mo i lātou o Iake Riso. Amen. Hallelujah. For mai la ia, o le nei, whetarainga le esu, i o tau o atu e whainu umalava masoo, ma papatiso atu, ia te ila atu i le suafo o le atu al tamaha, ma le atali i ma le nganga pa ia, i o tau wa o atu ia te ila atu, ia tausi i mea uma, wa ufai atua ia te o tau, wha auta foi, o te ia te o tau ia so umalava, e o lava i le ngata anga o le lalolangi. Amene. Amen. O lo o iai le whaatonunga mo i tātou. O lo o iai le whaatonunga mo i tātou. Na tuuina mai e lu tātou wa tua tātou te whaatinoina. Hallelujah. Po le assignment. Hallelujah. I tu tonua le. E le lau e loa pūlenga. O lo o iai le pūle le ti Apollo. O lo o iai fo i le pūle le atua. Po o le malo le atua. Lo o iai Yesu. O i lo le la utala no ai i le pule, le submit under authority, o fea le meo lo e submitai, o fea le pule o lo e au nai, o no le whatever ai mai, le na ufa alia atu through the scriptures, e lua pule i ai. O lo iai le pule ale pongisa, le pule ti Apollo, mana tua o tau o tala Apollo le na whai a Korinito. A lua Korinito e wha le na tātou whai tau fo mai, o ai o wha pongisa e le atu o le neila lo langi. O lai tusi e paulo le tusi le na awa umale maliwa Yesu, which mean o le ti Apollo o ia lava o le atu o le nei, o la lave ave o ia ma atu o nei la langi, ele o sa aikia, o lai fai mai ele tusi pa ia. O le apostolo Paulo, ma o le awa onga fo le na lanta no le apostolo Paulo no winga, o la lava la ia le pule le ti Apollo i la langi le nei. A olo ia i fo i le pule Yesu, le na fai mai Yesu, le na fai mai, o le a, o le pule o tuuina atu ia te ia le pule o le langi, ma le lalo langi, o le ua iei le malo le atua, i le lalo langi. O le ala iei la le ngaruenga Kevin, ma le ngaruenga le au so o umalava, e o atu e tāla i le tāla le lei, e whaatatau i le malo le atua. O ai la le pulenga o le lalo Kevin, o ai le pulenga o lo iei lalo oe, o le afo i le pulenga o lo iei ia lo ainga. E tā ua la i vaenga ia ona o le wheta wa i lea pule i e lua. Fa mai le tala tu spa ia mai le aso Ioane ua tau whao ai le malo le atua. A olo o tau whao foi o tau whao. For mai the kingdom of God is suffered by violence, but the violent will take the kingdom by force. O lona winga, o lai tau whao le malo le atua, o lai o mai le malo le pouri uni ma la tau tū maanga, wa mato ona sai tia i le ekalesia, e le whaapea lao le anofo le ekalesia, matalia mea le pouri uni, no, e te tau fo ina tū la i le ekalesia ia, e tau whao, no, aua ko ke mai mako suinga nga, aua ko ke whaia le mea au sea, o lea fo i e whaile ngā ruenga le ekalesia, o le ekalesia la, o tātou nei o le whaalave i le ngā lue al ti Apollo. Fo mai o lai ngā lue i le mea lilo le ti Apollo, ia. Fo mai o lai ngā lue whato a whaalia ina ua ave e sea le o whaalave. O ai lai whaalave. O le ekalesia, o lai tala no i le nganga pa ia ma le ekalesia. O le teimi lave ave e sea i le ekalesia ma ave e sea le ekalesia le sitianga. O le teimi lo le nai whaatau nu o i loa mea ti Apollo lai whawhau ar keiming ei. Ai ona o oe mau, o tā ua le pūlenga a Yesu, po le pūlenga le atua, le ala tātou te whetena. Amen.
se i vanga na ai la se tangata ia wa tele fo tangata o la tu le va io e pulenga i ore ki Apollo e le fast le HRPP ai kule o nga kongo e lo po fiele me kuai o tangata na fo mer tala tu spa ia we vela ai malili ai auatea te linga lua ona fo mai e fe anu I fafo ile atua e ino ila le atua il to inga tangata na ele lo po le malo le atua po le pulenga le atua iai po le pulenga al ti Apollo iai fili nei po fe le va inga fa fai te alu iai fili le malo le atua amen fo mertala tu spa ia o le so o tu ina tu ia te auto le filinga e lua tono tu se tono me tono tu se Yosua mai o le a fili nei pe to te fili le ola male manuia fo ile ola male malaia ola male oti manuia po le malaia ai fo mertala tu spa ia fili le manuia ele ngata vatu ia te o le filinga e fai ai to e ta o tu fo ile tu ia te o male me fai sia o le nau le tua au ne e filia le oti pe te fili o le filinga la o le filinga tangata pe fo o va ngo fa o fai mo fai ngola to fo I palota fa pena fo fai fo le palota ia fa le nganga palota oi fele tu te langolangoina te langolango le malo le tua pe te langolangoina le malo le ti Apollo fo mai o la o ke te langolango uma malo e lua ele mafaila e ino ile atua ele o sa aikia fo o le upa tu spaia fo mai au te liunga lua amen hallelujah o le ala le malo o lo o fa pe ona fa vai na I tato o le pulenga ona o lo yai lalo se pulenga o I o lo yai le malo si anga o lo yai le authority po o le pulelea e te whaatino inai ia po le pulelea te whaatino inai le ngā ruenga le atua fo me le tala le tuspa ia ina ua alua e le nganga o le atua I lungo le fale I lungo le o papatiso I latou I le nganga fo mai ua latou maua I le mana maua latou tala I le tala lei o lea ono o le taimi lava te maua I le nganga o le atua o ia te oe le pule o ia te oe le authority amen te tauna e submit pe e te ngā wai lalo le pulenga amen I tonu le tu se Iakopo lo na mata upo e wha upe ono tatu amata mo upe ono fa so lalo foi mai ua foa I mai e ia lea lofa tu noa e sili o lea ua whaapea mai ai e te e atu lea tua I e whaamaualunga ai foa I mai lea lofa tu noa I le whaamaulalo ok tātou wa ailai pulenga e lua fo mai e te e lea tua I le whaamaualunga ai foa I lona lofa tu noa I le loto maualalo tātou wola I lunga I tumutunga lava o pulenga e lua o ai le pule le pule ile afo ile malo le poliuri o le ti Apollo o ai le pule ile malo le atua o Yesu right o Yesu ma le ti Apollo o la uma ile pule o fea le pule sa fa maulunga we all know from the scripture o le ti Apollo o fea le pule po le tupu sa loto sa fa maulalo fo me na fa maulalo ino ia o Yesu fo mai la ia e te ele atua I le wha mawalunga ai fo wa ilo na lofa tu noa I le loto mawalalo amen o lona winga e o fo I le atua le tama o lea na ia te ele ti Apollo ono lea wha mawalunga ai na ia talia Yesu ono lea loto mawalalo ele peno fa yatu ele isau Yesu ola o io si atua la langi pe ola o io le tupu no na sau ola uma pe o tato sa o yo le tupu male atua ai na ola fo ina ia fa to ilalo le ti Apollo o le ti Apollo lana fa mawalunga sa ia manatu e si iti alo na tulanga I lunga atua o angelu le atua amen ai fa mele tala tu spa ia wa aveye ilalo wa te ena le atua o Yesu matala tu spa ia o ia o le atua na fa mawalalo ina o ia
Mai la ia, ua faa mawalunga ina o ia e le atua. He exalts him above all principalities. Mai wa ia, avea o ia ilunga le tumutumunga, avea ia mali I sili ia I faipule. O laua ia Yesu, o angelu o mea umalava, o laua he te Yesu, po laua pule Yesu. Mai la ia tala tuspa ia, e te e atu le atua I e faa mawalunga, ai foa I mai le alofa tu noa I le faa mawalalo. Amen. O le alofa lao le atua, e alu e ave le atua I le ualoto maulano pe faa mawalalo. Mai lo la ia fai upulona fitu, o le melea, ia outou ngā wai ai I le atua, ia outou te e atu I le ti apolo, ona sola ese ai lea o ia ia te outou. Notice, mai le tala tuspa ia e te ele atua I le tangata faa mawalunga. Mai e te e atu o ia I le faa mawalunga. Lona winga, e te ele atua le ti apolo. Faa fefena te ele atua le ti apolo. How? Na e tā ua fai upo e fitu mai, o le mea lea ia outou ngā wai ai le atua. Ona o le atua, o lana pulenga ma le pulenga le atua e te ele atua le ti apolo. O le teimi la e te iorai po le teimi e te ngā wai ai, pe te submita I le atua. Mai la ia tala ala tuspa ia outou te e atu le ti apolo, ona te ele e oe le ti apolo. Mai la ia, ona sola e se ai lea o ia te outou, o le upu sola le I, a fli le I, o e wha Samoa ina fo I le, mana I le wha Samoa stasi o whaife au whapea, o le angi kau suru. Kama fo I le a onga e oso. Le ima se koe mau, ai misi alar ke mi fo le apele, la fasi o I se mea fo le eko akele fo I le, po le a lava le mawalulunga I feo mo meo pa povi fo I le, ai a onga e angi. Fa ku sa ala ukala e o ya Usain Bolt nga ke le mo mo le angi ka su fo le pe o ngai ke manga ku ngai I stasi fo fine fo o si ma to fio anga na tuli lo to lua inga ua ka mo esi finge fio ola fo le e faila singa ka fa la po o tina fo le e pe ka si lo langa ai inga ua ka mo e lai le falo fa fe au la si isi soli kula ukala mo kwa ifiu ala kwa manga kuri fiu kuri lo ko ro o fa fe asia mo le alu le fiola o le to ai nga fa matala ina le na e fa matala ile mele ta o le sola ese ai sea o le ti apolo fa mai le tala le mato a inga se fe au na ave ile tu ana na fita to na fi fa mai e le respond le ti apolo I lo ti cri e le respond fo le ti apolo I le o la o tu spaia pe respond le ti apolo I so tu langa nga harwenga ta sia le me respond ai le ti apolo ma te moni o le authority o le pulenga e te le pule se ti apolo o le atua e pule le ti apolo e pule ai le atua I lana pule I lunga le ti apolo a fe atu le atua ti apolo e awar pisa a fe atu le atua e alu o a ta ofi le atua ti apolo ta e afo ele em fai le atua na fai ele ma fai o na fai ai ma fai ona e faia ona o le atua la te a submiti ai o lo tatou sa o lo tonga la o lo talia ino Yesu ele avea e te le sa o loto ai po o lo talia ino Yesu e te le mau ai se sa o lotonga fato a e sa o loto lava ina ua e ngā wai lalo le atua. Now you are free. Why? Because aru atu le ti apolo o laua e le pulenga a o ina e te e angi kau sursuru o sea langa o lai te submit I le atua o lai te ngā wai I le atua a e mana o lai e tuli e le atua le ti apolo ia e ngā wai lai le atua e iai le toa tele e mana o e fai e le atua mea mo I latou a e le mana o e ngā wai le atua right? E fia mana o e whao ngā le pule
Ai le o iai se pule, there's no authority. There's no authority. Asia, ele o iai se pule. O tu uina atu ia te ilatou. A o lala ea, ele iai se pule, ai fia pule. O le fia pule la le nā tangata, pe a whai ele ngā wai. O na peila i o le tala ia Samasoni, whai mai e tau ma Filistia i le au, ai mo moe ma ti laila le pō. O ti laila o le fafine Filistia. Tu sa laia, o lai kau ma Filistia i le au, ai koe mo moe ma Filistia le pō. Kau ma Filistia le au, koe moe ma Filistia le pō, o le ale mena tupu. Se ia o fo ina whaato i laloina o ia aisea, ona o lai, e kau ma, lai kau ma Filistia, ai koe moe fo ma Filistia. Fa pe na fo la Cristiano. O lai tau marti Apollo le au, ai to moi mate moni po. E ora o ila mai no to ilalo. Te lo fai atu, si to fa sa o te lo fai atu so to lo ste moni no. You know what I mean? O le mea fo lele o lo o lai te tau fa le nganga, ala fo ke lua wo. O lai te lua wo ma lai ke fa wo fo ma ke mong. Ala fo ke lua kau sa fo ke ke mong lis ke mi o ke mong yang ala ke lua wo. O le winga ngana lo tala ki fa pesi fo me lo kwa mala la ma ke mong nei le so to lo te mong she's a blessing or he's a blessing. O yo fa ma yang mai le tu amen. Fa mai la ia. Fa upo valu i o tou fa ala tala atu i le atua o oe fa ia fa ala talata e le fa ala talata mai le atua ia oe mua fa ala talata oe e fili oe i o tou fa ala talata atu i le atua ona fa ala talata mai le o ia te o tou tangata anga sa lai i na fa fano i o tou lima o tou oe fa loto lua e ui ina ia fa mama i o tou loto. Amen. A le e mo mai le vaenga le tau watu nei. Le no tong fai vale tu. I tato atu le tusia le. Tato e foi me i se. Se le tusia Efeso. Ephesians. O lona mata upu. Hallelujah. O lona mata upu e faa. Foi upu sumatasi. Fumele tala tuspa ia. Fai upe lua fitu, sorry. Efeso e fai upe lua fitu. Fai mai. Aua foi ne itu ina atu e o tou se mea mautu waile ti Apollo. Aua foi ne itu ina atu e o tou se mea mautu wati Apollo. Lunga atu na tano ile ita fu mea ita aua te anga salai. Fu mea auto ita aua le anga salai. Aua ne ingoto le la o ita pea o tou. Fu mea ia. Aua foi ne itu ina atu e o tou se mea e mautu waile ti Apollo. O aire e tu uina ile ti Apollo le avanoa. Wa ia nisi la to te fai mai ua malosi fo il fa so ti Apollo ai se ana la ina fa so el ti Apollo fo mai le tala tu spa ia au ne fa mai o to e ua fa so ina ua fa so o to ele atua no fo mai ele fa so o to ele atua fo mai ua fa so ina o to ona o le tu ina naunga leanga o to tangata so o ta tola e ma fu ona fa so ina ta to ti Apollo ona o tātou tu ina naunga. Ai le o le atua. Fo mai i tala tuspa ia. Aua foine i tu uina atu e o tou se mea e mautu wa ti Apollo. O ai e tu ua le avanoa le ti Apollo. E le o le ti Apollo o tātou tu ua le avanoa le ti Apollo. Ia. E le talia ina la e le atua i le wha masinonga. Le alu atu o tangata i luma foi mai, wa malosi kerele ki Apollo. Fo mai sauar ki Apollo saunga oi. Sauar ki Apollo i kongolo wa inga whaile mere aise a. Ona ele o ti Apollo na alu atu ana i alu totonu. E saule ti Apollo mana tonga fiti. Ai o le tangata na tu uina i aile avanoa. Na sau le ti Apollo fao malosi le pule. O aina tu ua i aile avanoa. O eva maakamu. Ele i sauar ki Apollo ave le pule. No.
sa usi tata iei atamu ma eva. Na tuu ia ie la ua le pule. Mea fua nafu matala ti Apollo, na tuu ina atu ia teia. O le ti Apollo la, e sau e whai ana tonga fiti, a o le tangata, o ia e tuu ina atu le pule. Tono le efeso e ono. Fai upa suma tasi, fai mai. Tatu fai tauma fai upa se furu, fai mai. O usoe, o le toi upule nei, ia o tou loto te tele i le lii, ma le malosi o lona mana. Ia o ofu o tou i ofu tau ato o toa mai le atua, ina ia o tou mawhaia o na te te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. O le ti Apollo la, e whai tonga fiti le ti Apollo. Ai o le tangata na tea, a whaavalea ina pe ele ti Apollo, ele o ta pena le tangata po o fuina o ele ofu tau ato o toa. E maafua na whaile ofu tau ato o toa ina ia te e atu i le tonga fiti lai whai mai. O lala e whai me le tonga fiti, a o lau ofu o le ofu tau ato o toa, o le ofu tau la wha ai fu ele atua, fu me le tana no mai ai lea, ile surunga titi, le fatfata, wha solo mai vaenga umalava, le pelu a le anganga. Amen, o le tā ua i o le pelu, mai vaenga umalava o le ofu tau. Pela vo le pulou, o le fatafata, o le surunga titi, o vaenga umale na e puipuia oe. Maritarita. Ta siale mea e te tau ai o lea. O le pelu. Fomai o le pelu o le anganga. Pau ale o le mea te malo ai. O le upu, ele ise e malo. Ile ngā oro ngofo makarikari. Wewa isa kama fusu e laku kongo le maia. Ngā le pau angeo langa mea whaila. Ngā le karikari a. Ai umai fonga o ie malo. No. Asea, e te le malo ina se taua. Tau lava na ona e talitali. E te malo ina le taua ina ua e tau. Ina ua e tau. A e tau la, e whao ngā le pelu a le anganga. O vaenga uma lava la, o le ofu tau, they are all offensive. Defensive le lafo, le pelu tasi ale me e te afo, e te tau wai, e puipuia oi, pe e te tau wai. Na o le pelu a le anganga, mea na e tau wai, lo le tātou lafo, le upu a le atua. Ia e loa lai tutono, le tuspa ia ua tūsia. Amen. Ina ua tā ua afo mai, ua tūsia fo mai la ia, o le ofu tau, ato toa mai le atu, ina ia outou mawhaia, ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. O lala e whai tonga fiti, na sau whaila na tonga fiti a Atamu ma Eva, sau fwoi whaila na tonga fiti a Yesu, na wha ato i lalo la Yesu, ele i tu ua ia e Yesu. Ilea, ele i valea Yesu i tonga fiti ale ti Apollo. A whaina whao ngā e Yesu le upu, e tau wai marti Apollo, le ala le mea tātou te le whao ngā ina i le upu, e o le tātou matai, na ia whao ngā ina le upu. Amen, e tā ua la, o le pelu a le anganga, whamaila ia outou ta talo talonga uma, e maafua ona e ofua le ofu tau, e te talo ai wha upo sifurma le valu, whamai, ia outou ta talo ia outou ta talo i le anganga i aso uma lava i talo talonga ma whaatonga uma, ia outou matala pe i le nei lava mea ma matua tau sisi i le whaatonga mo tangata pa ia uma lava. O le ofu tau le ofu, o le ofu e te ta talo ai. E le o se ofu moe e po se ofu ta ele. O le ofu tau wha le anganga. Amen. Hallelujah. O le ala o tātou wa ai mai i, o le ti Apollo e whai ana tonga fiti, o le tangata na te avea i ai lea, le wha tanganga. Amen. Af metala tu spa ia, e te ele atua i le wha mawalunga, ai fōwa ilo na lofa tūnua i le loto mawalala, o le fesili, Kevin, wha feo nga tātou submit la i le atua, o ke fia submit i le atua, ai wha feo na whai. How? Amen. Tātou le mua Peteru, let the scripture explain the scripture. Ata to wo pe fa matala mai le fio pa ia le tua. Po le ale me wo umona tu sia. This is healthy. This is well with your soul. O eta ualu wa ai le fio pa ia le tua. E tele ni manatu e ono fa matala ina ai. But I'm telling you, there's nothing le se me tu satu. Le te leo le pule ma le matautia o le malusi angolo iai na ilo le fa vai o lo tonunga i le upu le atua. Amen. I tu tonu le mua le Peteru no mta upe lima. Let's pick up from verse 7.
Let's pick up from verse 5. For mai. Ia whaapea o tau tau lelea, ia usu si tai I toia ina, ia usu si tai o tau umalava o le tasi, ia o ofu o tau I le loto maualalo. Awa e te e atu le atua I e wha maualunga, ai fua ina mai le alofa tu noa I e wha maualalo. Notice, le amatanga mai lunga wha upu e lima, wha mai o tau lele, ai o tau usu si tai toia ina, o lai e le authority, po le pulenga I lunga atu. Foi mai, o tau lelea, e o tau saia, to ina pe o le pulenga lai lunga atu. Tātou te sa miti lalo lea, o le pulenga lai lunga onga o le ora le nana whai ai e le atua mea. E iai le pulenga I lunga atu, e le tangata siri atu I atu, oi, o ino o le whai whi au, tono le kalesia, o lai ei fo ia, assistant pastors, wha solo I fo I lalo, I fo lato, fo I le ora na, lautu ina ai, to tonu le whaatino ino ngā luenga mele au nanga, au na I le atua, ia usta tai la, ustai o ekalesia. O le submit le na. Foi mai la ia. E te atu le atua I e wha maualunga, pe on te ti Apollo, ai fua ina mai le alofa tu noa I e wha maualalo. Mai la ia le fai upu e ono, o le mea lea, ia wha maualalo ai o tau I lalo le a ao malosi o le atua, ina ia wha maualunga ina o tau I ona po e te tau wai. Hallelujah. A whai o nei te manao e te maua le pule. If you want the authority, le pule le na fo mai Yesu wa ia te au tu ina mai te au le pule. Yo to wo ai e tala ile tala le yo to so le ngata ma akarava ma le pule le nan fo mai Yesu o la tu ina tu mai te ia. Le na tango Yesu au mai le tangata. Fa fe fea ona e maua le pule le na. How? Whaafewhea, wha mai te ele atua I le wha mawalunga, ai fōa ilo nā lofa tū noa I le loto maualalo. O le atua la, e alofa mai la le atua, o na whaonga ina la I o le atua, o le tangata la ngā wai, wha mai wha upus e fitu, ia tu ina atu ia te ia mea umatou te papole ai, a wā o loo manatu mai o ia te outou. O I le wa au mai le atolea fa upe ono. Lai fa mai fa upe ono fa mai o le mea lea ia fa maolalo ai o tou I lalo le au malosi o le atua. Tātou fa maolalo I le au malosi o le atua. Ina ia fa maolunga ina o tou e ia I ona poe te tau wai. Loto mai le fa Puritania. For my therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own estimation, under the mighty hand of God, that in due time He may exalt you. For mai na te whaamawalunga ina oi. Mana ia le New Living Translation. For mai, so humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. A o ina whaamawalunga ina oi, e tuu oe lea tua I lunga o lea, o le tūlanga o le pule. I lunga o le mea iele authority. Amen. E ave oe lea tua I lunga o lea, I le tūlanga o le mea o lo iele pule. Ona o lea, fwe mai a e wha mawalalo I lea tua, ona tango o lea tua ua tuu oe I lunga o lea, le mea iele pule. Pe ona wha mawalalo Yesu, tango Yesu tuu, tango lea tua tuu Yesu, lona atali I lunga o le tumtumunga. Aisea, ona na wha mawalalo o ia. Ona amele Yesu lunga le tua Yesu I le mea o la I le pule. E pule la, whaafewhea no o le Yesu I le mea la I le pule, ona na whaamawalalo. Whaafewhea na whaamawalalo Yesu. Amen. E te taun tato ua whaamatala mea le tuspa ia. How? Whaafewhea na e whaia le mea ta o whaamawalalo I le tua. Whai upe fitu na e tali ei fo mai. Ia tu uina atu ia te ia mea uma tau te papole ai. A wā o loo manatu mai o ia te outou. O loo tu uina leo mea o loo e popole ai I le atua. Tu sa wa e fully surrender o mea uma wa e ave I le atua mea le nā e tau o le wha mawalalo I le atua. O loo wa e tali tonu ina le atua, wa e ave ina I le atua mea uma o nai te popole ai. Ona, whai mai whai upe valu, mai ia outou wha autauta, ia outou whautauta, ia outou mātāla,
ona o le ua fai o tau mo na fili, le ti apolo lea, o le ti apolo lea, o loo whealu ai o ia e pei o se leo na tangi, ua sa ili se tasi e aina e ia. O lai whealu ai le ti apolo, e su e seise na te aia, o ai le tangata e mawhai e le ti apolo o na ai. Fo mai o lai alo e su e seisi, lai alo sa ili se tasi e le o tangata uma. O lai e le tangata o lai vulnerable po le tangata e mawhai e le ti apolo o na aina. O ai, o le tangata e na te le o ngā wai le atua, na te le o tu ina atu i le atua me popole ai. A whai e te le o tu uina i le atua me te popole ai, o nā lai vulnerable oe, o nai mawhai e le ti apolo o na sa ia oe. Pei o nā, tala no me le tuspa ia, fo mai o sa ili se tasi e aina ia. O lai sa fo mai he seeking whom he made the vow. Lono winga, e iei tangata e le mawhai e le ti apolo o na sa ia, e iei tangata e mawhai e le ti apolo o na sa ia. O ai tangata e mawhai e le ti apolo o na ainga, o le tangata e na te lea, e na te le wha mawalalo, matu ina atu, mea uma i le atua, e no tamaititi. Te iloa le leile tamaititi wha mawalunga, pe a whai alu atu le matua, e tau mawhai le, lai tau mawhai e whairo na se e vai, o lai pe whatu a tolu tau sanga. O la lau e fiu e kau whai se e vai, anu atu lo le matua, o lai loa e le matua, e mawhai o na ia whai le se e vai. San, mai no se e vai kong oi whai? No. La le mea lai whai le tamaititi, e le o fia wha alongo. Te le lau mātua wha me o le cute ia, no. Mea nā tau disobedient. O la lau a wha mai oi cute. I don't think that's good, So laua avil fa tangana ta me titi ha e develop by fo il fa mo lunga la fa mai no la tau ma fai fo ile fa tu ya ele o mana o fa alongo mai ya te oi o fa ngo fie ai ka ngo fai ele a ko se koru ele a ko se mi ke fai se vai ma o tama titi la va tama fai ole tu so laua ele meta o le pride o le lo amatan develop le meta o le fa mo lunga i tonu le tama titi o le ala fa tanga ni si fo le me la to e cute wait until another 15 years ona i lo la i le cute fa mai ia e o le tama manu o mo la va no wa amatua e le to e te e sei lava amen o me fa na o la iti o le tom fa e batuni fa te inga o le me fo le o lawa mana o le atua e lafo uma tu a venga ya te ia mea la o le tangata loto mawalalo when you surrender. So te Lord me ta o le surrender. Tangata fo le mo tu surrender. La vatu se o le fate te inga i to tono le vau. A o no so fa e se leona se manu le vau. Ke vai la kwa le leonga fo le pole a lava le manu la fa pe o le mangu fo le oki a lua kwa le leona lo le ua la si tu lo o le manu le oti kangro la ia lu solo e lu solo le leonga ka mo faia se i long o le a lava le ume ka fiki ele mangu le o le ke pe ka fiki o la fo e ua se i longa lava ua va ai ku le leona ua makua i le ai se ko ka fiki fako afaka akia lo ilalo o le ai kuso le ala na fai atu la utala fa tai e fa pe na fo i tātou mo le tātou fa mawalunga o le tele o me tutupu le tātou wolanga o no le teimile na o la lava se i longa lava ua makua i e nga e awe e ngase fako ama fai lo la i le atua na fa o ngā oi te ma fai le atua ngā lue me te oi pe a fai lava ua e surrender wa ea wa makua ile ai se malusi anga ya te oile tino te fai ai se mea no I'm not saying if I pe wa ile so malusi no what I mean wa le ai se wa ile to fa moe yo nga ruenga ile tino mo lo poto ile tino wa e surrender ile tua wa matua e nga ea wa e surrender hatu mea uma ile tua wa ave ese umani si o fa mawalungo o si vaenga you are fully submitted to the Lord. Fa pe na la le nau ta inga me la fiong pa ia le tua. Io tatu submit le tua le la foi mai. O lo sa ili meti a pole su e se sina ti ina. O tangata lai popole.
A o le atua, o lai whaatari le atua tangata ea, e submit atu ia te ia, whamaili whai upe iwa, ia o tau te e atu ia te ia, ma ia mausali o tau i le whaatua tua. O ai e te e, whamai ia o tau te o tātou e whaia le te e le ti Apollo. Ia o tātou te e submit to God, resist the devil, and he will flee from us. Whamai la ia o tau te e atu ia te ia, ma ia mausali o tau i le whaatua tua. Ina ia o tau I loa o lo o tau wha atoa ina ia lava mea tinga, I lo o tau au uso o I le lalolangi. E o tātou umalava le au kerisiano, tātou umalava le au apostolo, tātou umalava o tātou umai o lea a fia. I lea, I tonga fitia ti Apollo, ai auani o tātou se ai, o tofo tofonga o leo langa, o me tupu ia te I tātou. Ai ao I le tangata kerisiano, ona si itia lona tūlanga I le no fuanga o le pule. E le o mana o lai le ti Apollo, the devil doesn't want you to know these scriptures. E matua I musu al ti Apollo e te malama I foi upuia le no fasino tu anei. Because the moment you know who you are in Christ, matua I dangerous a oi in the kingdom of darkness. O la lai ta alo ale ti Apollo le teimi le nei, o la lava ele o iloa le tangata kerisiano, o la ia te ia le pule, o lona malo o longa o la ia te ia, o lona manuia o la ia te ia, o ia olo ia ile kima le kakala o mea uma. A o la lava e tua ia ti Apollo, no, o ti Apollo e tau whaavalea, a o le tangata e tua ia ile avanoa, o le tangata la wana I loa lana pule, na te le to tu ua la le avanoa le ti Apollo, ai wanga wai le pule ngā le atua. Submit to God, you resist the devil, and he will flee from you. Whaonga la le pule le na, whaonga le na pule. Whaonga le pule le mea wa uma na whai e Yesu mafoi. Mo oi. Amen. E le aise ka ngaka whai ngā ruenga. O oe pule whai ngā ruenga. Ai laku lau kama whai ngā ruenga, whaaka mo e solo oe whai ngā ruenga. Ngā rue lau kama whai ngā ruenga ngofo kongro ofisa, ma ai, ai le leima whai lorua, ai leima sanga mea o whaia. A le whai lua I solo oe le pule. E le tupu se mea wha pēna. Se iwa ngā se pule na te leilo o le pule. E leo ia te ia le afoi. Wanga I se tangata o lai loa o le pule. Ai le manga o whaonga le pule lai te ia. O tātou la. O lau ia le pule. O le ti Apollo. O lai lalo tātou vai. O manatua se tasi au nā le atua. Sa e se teimina no so wha ia I fo I ele. E le ti Apollo ia. Te moni fo ia. True story. O la lai moe le au nā le atua. Ai ke iwo whanonga kunga le ia skamalo. Wa mi ngoi fo wa lu e ke mongi ronga moenga. Lu al moenga ala ona le tua. So e ala I fonga sko la fo isko inga. O la o longa moenga ile onga ko kongo le. Le onga kongo le poku fo ile le. Ngang ko ku fo al kamalo lu mai. Hey devil. Come back. Put the bed back. Yo ko lu e ke mongi. Koe lulu e ke mongi moenga ko inga koe ave koe whaafo I kūru mea ngai ai. Yeah, it's a true story. O le wato boa, wa whao ngā ele ta malola na pule. Ele whaape sau ke mongi whaka mo e kā kou. Au ala ni o tātou pei ho, kwa mai tono tusia ngā ruenga. I think ngā ruenga sfumariva. Na I au ringa I no atu tuli ia ngā ruenga sfumariva ena ele tala. Au ringa I no atu e wha malolo le mai. Le no atu e tuli ia te moni mfa mai. Ma il sua fo Yesu le launga ina e Paulo. Is the audio right? Ai ole afo. You guys, is the audio good? Just comments. Ba fe ole audio. Excuse me. Alu nga sfun mali iva na tonu tala na ino o atu ia uringa ngai aku e fa malolo le mai fa mai le sua fo Yesu le fa nga e Paulo ma kule ke mongi o fa liu ke mongi pingi fa menga ngo ke le ngoa ai se ele o ia se pule ala fo no fa nga le ngo Yesu
a o oe maa o le kirisiano, o laua iai le pule, it's different na. Le tangata o laua iai le pule, o laua ngā wa ilalo le pule, e iai le mana pe o Peteru, ina o whai atu i Peteru fo te maloa le sa i le a wha paulonga wha mai, e le o ia te i maha ua se aulo ma se a rio, a o le mea o lo ia maha ua ma te amatu oai, i le suwafo Yesu tu lai. The name of Jesus, o lai submit under the authority of Jesus. Fa pena fo ila tātou, fa to a maua lo sa o lo tonga moni, ina ua e submit under the authority. Pe te talia a Yesu, e te le sa o loto. Asea, unless you submit under the authority, pretty much, o lo talia ino Yesu, wa e talia ina lea, le leadership ia po le authority a Yesu, al te no teimi, tātou te le fa o ngā ina le na authority. Tātou te le wha o ngā ina le na authority, o lalai ta alo re ti apolo ya tātou mo tātou ainga. From now, aua ne i toi whaavalea ina i tātou le tonga whita le ti apolo, but use the authority. Wha o ngā le pule ma le mana, ua tu ina mai e Yesu, tātou wolo tātou ni kirisiano, o la manu malo. Amen. Le tōla mātou ta mavi i ala ua fio le neita e au, whaafetai le toi whaamanatu. O le pule ma le mana, wa uma ona e tu ina mai o mātou tangata. Mātou te soli ai ngata ma akarawa. I o mātou wola i le ola manu maha lo i le neila lolangi. Tama, aua nei a ve i mātou ni kirisiano. E whapeona mātou wola e au noa molo mātou i loa po wai i mātou. A ole a fo i lo mātou wanga waa tama. Ua mātou wanga waa i mea umalawa. Ona wa e wha manuia mai a te i mātou. I manuia uma. I le anganga, tama, te tuuina atu o mātou tangata, ia tupulo mātou whaatua i la ua fio, a mise lau upu wa o mai la ua fio, ia a vea le upu moni, e wheliwa ina i o mātou tangata, ai aua tauna ona mātou whaalongolongo oi tama, whaonga ina lau whanau o e u whaalongolongo mai, ia whaapeona tupulo lātou whaatua, ia whaamalia hina ai oilo mātou watua, nei ma se ia o ile whaavamau lava. Amene ma amene. There's a one lo ye fo se me lo loto te fia te talo ai mo tātou watunu. O ye se isio mai mo mai o lo ye ni mai lo na tino. Amen. A foi o ye se mai lo tino. Tātou whaia mua and man, lot of testimony to a tele i la tō he na whaamalolo ina i le tua. O whea lava se meo lo tino o mai. Tango tu ye lo lima. Tu yelo lima o sauni. Fuma tala tuspa ye yo to wo tala I tala lei ma whaamalo lo mai. Preach the gospel and heal the sick. Ele ma fai. So o se teimi lava tala I tala lei a o ye ni se mamai whaamalo lo whaatasi. I say because that's the full gospel. O le tala lei a to ale na ole a. O le tala I tala lei ma whaamalo lo mai. E o whaatasi le tala lei, a whaila o le engi se mai, ia ona lea, whaamalolola ia walaua, o laua, ai a whai o ise se mai, tau na whaamalolo, no winga, a whai o e mai mua mai, ana te mai, hey man, never know lelia tu wai lo lima le vaenga, o e nai ti ngā, ia po le fulu, ia po le fiva, po le kānesa, po le alava le mai o mauai oe. I'm telling you, e le nervous le atua, mai, ke le ngā mai, no. Nothing to God. And he is willing. O lai ngā wai, o lai mana o le atua e whaatau nura na upu. Let's, tātou tutu le upu le atua. Ma tātou tatalo le whaatua tua. Ina ia whaamalolo hina I tātou. Amen. Tu ia lo lima le vaengo lo tino nai. O nai ti ngā, ala tatalo atu mo I tātou. Le atua lo mātou tamā. Le atua Abrahamu isa ako ma ia kopo au mātou whaatua tua atu I la ua fio o lau upu. O whaalava lava. Ua mātou mālolo ai. Wa umona e tutungi ino lo mātou tau tama. Le tau o mātou wangasana o le tau o mai o mātou tino. Tama, wa e whaamanuia mai foi. I manuia umai la le anganga. I le suwafa manu malo Yesu Keriso. A o whaae limo lau whanau ilungo vaengo tino. E leo ato ato. In the name of Jesus. Le pule male mana na e au mai tama. O te whaatonu ina i le mai. Le ti ngā. Le kānesa, whaatasi I tamā, ma le uru tinga, le toto mawalunga, le suka tamā, e alu ese tamā, I le suafo Yesu,
o te whaatonuina ai, ina ia whaasa o loto lau whanau ta mai umo le tino, whaamalo lo i nātou, mai o lātou tumua i se i o i o lātou ma tiu vai, ia iei le whaamalo lo ngā la ua fio, whaamalo lo lātou ma fau, whaamalo lo lātou mai uma, o wana e polo misi ma e fola i lau upu, ua e whaamangalo ino mātou wanga sala uma, ma e whaamalo lo mātou mai atoa uma, tama, i le suafo o Yesu, o te tatalo mo lau whaatuatua, whaatasi ma lau whanau, se i e whaamalo lo o mātou mai uma, aua lava na i aise mu sele se tasi tama, e le atoa, ia wha atoa ina lau whaamalo longa, se lau pasene tama, i tino lau whanau tama, o i lātou o iei le ti ngai le ulu, in the name of Jesus, o te whaatonu ina i le ti ngai alu ese, i le suafo Yesu i lātou o iei le fiva, le suafo Yesu o te whaatonu ina i alu ese, tama, i le suafo Yesu i lātou o iei le kānesa tama, o te vele ina, pe o te vele ese ina ha au le kānesa tama, ia whaapeona whaamalo lo e la ua fio, whaalia fo i venga la ua fio tama, ia te i lātou umalama, o loo whaatua atu i la ua fio tama, whaafo i le vi inga ia te oilo mātou watua, ia tu mawatu le vi inga ia te oi, whaafetai lau whaamalo longa, ua mātou malolo, tama, i lātou maua le fulu le suafo Yesu, whaamalo ia te i lātou tama, whaamalolo, tama ile suafo Yesu wa ole mawala au tuwai nei. Amene. Hallelujah. Ia le atua, whaaftai le atua le nei avanoa, wa tātou toe whaalongolongo ila na upu, ma toe whaamanatu mai ai te i tātou. Amen. E tāua, lo tātou toe tutu le upu le atua, i ma toe whaamanatu, ia mai te i tātou, ina ia mawhai ona tupu lo tātou wola whaalea nganga i lumo le atua. Whaamanuia le atua ia te outou, ia malau sa valinga tātou wheloa i le asolua, i le toe so ino tātou pulo kalame, ma le tātou Bible study, o lo whaapeona whaangasolo ina i aso le vai. Aso o te minei, o Kevin Uruiva le nei, a lofa tele mo outou, whaasoifua ia.